ni tak su ngai ho zo silbon chaw ni tak pha tu ni tarik som ni le khat mars kumsa ni le som ni lenga ni khuin ni tak su langai khom ki ditiu zani tarik som ni zana naw pang man doi kim chunga doi lo tak mai le Christian cha te toy ding dan lo gul tak le thisia tha hi zikin yang Vaiphei association Zilai Vaiphei student association Churcharpur Mar women association Kuki women organization for human right Vaiphei women association 10 condemnation abolui naw pang man doi kim hi ni tak an nek zo da gu pm apat aum na kon pam td blog apat apo dokin aum na het hilo a hi zikin aini sung mi te le aveng sung mi ten a holun hin la amu zo dik pu hi zanang so tan athilung hi zanda somlini am velin aum na kon pam sunga athisain mu doi nam hi naw pang man doi kim lung hi ato thi pot sa le agol akigak na maha sa in mu doi nam hi amuna mu chin te nge pathua ki het danin naw pang man doi kim hi ain kon panu pat force athagum mangcha puido hi na kigen hi security force on hopi sunga law and order hoi tagin achi pi jingun buina nalam lamin pretorning achi jingui security force on mi te gal jika in lelo al nusia hopi sung alabel kuki chanu chapa ho idps hole relief kiamam ho mi tam tak alapui dokun relief kiam dangin alapui lu tui lamko khopi sunga ki buina jika athil su sin la chungule zogam today signboard su sin la chungle Eimi times agent ho ala suk buina chungun Manipur Hills Journalist Union MHJU hole editor chum hon alung kim lo naw thu againun avela medi ho subui ki taloding le athil bol khil naw chunga ngaidamung gen hentin goal committee predator hon thu abolui zomi chief association on lekha la su dokun ji lekha thu pun ala ki gen nungin mizolama mar student association HSA joint headquarter thumin le lekha al su dokui Mizorama HSA joint headquarter thum te vai hom nanuya zomi ho le thu ding agu na chung thu ji kun aizol khopia ji thang sang mu na kitipa chun aizol police station na ji chung chang ji ga chun FIR bol ding in HSA joint headquarter thum te chu le kha la pitai ama pa na ge na chun lam ga khopi sunga buina chu Mizoram gam sunga pulu te ding ativin HSA joint headquarter thum ho vai hom na gam sunga zomi ho ahungra panta hui tin akigen hi jichua hi zikin zal namkal ki buina ho hi Mizoram gam sunga ahung lu lo na ding le paite le zomi tia ki hen na ho le namdang ho lungmung taka aum theina dingin ji goral rap na ang ki boli HSA puiti ho thum chungin FIR ziklut hian tin na abol hi KSO General Headquarter Vice Sainanuya under privilege sponsorship kumsanil somni leli September tarik gira TSE exam ki bol chu result out taujikin KSO CCP office KSO complex tuibung muna document apoimo ding zo si submit dingin her sakna abolui document poimo ding ho pan card guardian aadhar card ahilo le government ID choi thehin tin simlai hon ama student ID ahilo le aadhar card passport photo chit choi ding in her saka hi mata village volunteer minute thusu ki bol chu zo thu hi tin VA defense committee hole MOA ho chun sukdikna abolui tun ta ga de new sim ngai thak thei ji chan chui tan tin ngai te la bon umnum le mangpha